Kini kilong ki khobor ki ba menta kasi. Uwai unong hikai bal ar posan snem. Ula syakem no hakasingi ba ar. Hadin ba ulale yaka kampo jaj po rati. Yaka kena ha Uttar Pradesh layathu ki pulit. Uni unong hikai tuition balatip kerteng. Kum manish pande. Ula jusim tuition yaka neka kena haka yingsa jong uhi layathu shushu. Uni urang ba ulale yaka neka kam haka live ho tarik ujeliu. Bata kapor ba ule yaka neka kampo rati. Ularing artad daki video. Hakba ula berngamru yaka neka kena. Balada ke yathu haki bah yang hasem. Un pelaj haki kor internet yaka neka video. Haka jing ujor jongka kami jongka neka kena. La register case persya yaka ni hapok ka kendon section lais pa nyupon riu. Rape case bat sans pa riu jongka Indian Penal Code section lai hapok saw jongka protection of child dreams for sexual offense POCSO Act. Lakan topru ha kanika jing ujor FIR halor kanika kampo judge.